Biramo naših top 5 najboljih Novajlija u Euroligi. Ja bih tu izdvojio Murinena i izdvojio bi Zak Seljasa. Seljas, Omari Moore, O'Shea Brissett, Jeff Doughtin i Mika Murinen i potencijalno Devonte Graham. Ja sam Grahama stavio na 5. mesto. Dobro, dobro. Meni se na 5. mjestu nalazi Čumao Keke. Čimamo neke sa te Ja mislim da 4. mesto stavit ću Rishona Holmesa. Ali loše počeo baš. Da li Pa mislim, to se mene tiče, ja kad sam mislio kada je on dolazio, ja bih ga stavio u top 3. Ja ne bih rekao da će onda doći. Nije blistao. Pogotovo u atitskom derbiju, tu baš nije blistao. Ja sam na 4. mjestu stavio igrača iz Evrokupa, Fionduka Bengela. Mislim da će on baš da bude dobar. Na 3. mestu Horton Tucker. Meni na 3. mjestu Hamidou Diallo. Hamidou Diallo, zanimljivo. U zakucavanju, leteće u Baskoniji, pogotovo zato što ima mnogo veliku slobodu u Baskoniji, realno. Drugo mjesto? Meni je Shake Milton. Isto. Ukazuje samo možda 30% sada svog potencijala. Mislim da i dalje je dobar, ne šteti ekipi, igra dobru odbranu, koliko god može se pohvata, ima malo poena, ali su svi smisleni. Da, ništa, ne sili. Odličan. I prvo mjesto? Prvo mjesto Čumao Keke meni. Čumao Keke, prvo mjesto, dobro. I meni prvo mjesto Talen Horton Tucker. Mislim da će ubedljivo biti najbolji. Najbolje počeo. Pa dobro, on mi je nekako najiskusniji. Najveći čovjek je gazio u Lakersima kad se pojavio. Čudne građe, onako, atipičan. Jak. Nikomu ne može ništa na toj poziciji. Koji su vaših top 5 najboljih Novajlija? Pišite vam u komentariju.